araruma arangije ahita acira ku meza inyama. Narabona karoti amadoboyi abakubise umutwe w'ibiswa amadoboyi yambaraga amaherena menshi ku gutwi. Yego. Nagiye kubona mbona ya icya kirahuri kiba kibazi iki kwa gutwi amaherena baratakaye. Reka ngusuhuze kandi ngwikaze kuri Rwanda live kuri amakuru hagenda avugwa nuko SKY2 uzwi mu myidagaduro hano mu Rwanda ari mu bibazo bikomeye nyuma yaho umugore we amushinjije kumukorera iyicarubozo harimo kumukubita ndetse no kumuca ugutwi. Mu marira menshi uyu mugore wa SKY2 yagaragaye ashinja umugabo we ko yamukubise yamara kumukubita akamukomeretsa ndetse akamura mu gutwi dore ko ngo yashoboraga no kuba yamwica. Kwa kundi ndi kumwiyaka yanize nyina ndyamyo negutse gutya ahita afata ugutwi ahita kuruma araruma arangije ahita acira ku meza inyama. SKY2 sinigeze muca inyuma nabyo mfite rega ibibera mu nzu haba ari n'abandi bantu mfite umukozi tubana mu nzu. Ku ruhande rwa SKY2 uri kowe ahakana aya makuru avuga ko atamurumye ugutwi ahubwo ko ari ikirahure cyamukebye no kubera amaherena menshi yari yambaye ngo ugutwi kugacika. Yahise nsimbukira umusa sinkubeshye yarago ndi kwirarira yaransimbukiye bamfasha wakajwigana n'iryamye sinzi ukuntu nakoze rere ndarahiye imbere y'Imana ishobora byose ikosa ndanaryemera ndanabisabira imbabazi. Mama dobo ngewe naramusunitse kurumva ngewe ndi umusportif narabona karoti amadoboyi abakubise umutwe w'ibiswa amadoboyi yambaraga amaherena menshi ku gutwi. Yego. Nagiye kubona mbona ya icya kirahuri kiba kibazi iki kwa gutwi amaherena baratakaye. Andi makuru avuga ko aya makimbirane yagejejwe mu nzego zishinzwe umutekano. Ibibazo rero bije bikurikira andi makuru aherutse kuvugwa ko uyu mugore ari ukunda gukubita SKY2 ngo niyo baba bari mu ruhame ndetse bikanavuga ko amuca inyuma dore ko ngo hari igihe yagiye akamara hafi icyumweru. Ibintu SKY2 we ahakana. Ntago najya guharabika umugore wanjye ngewe kabisa buri umudamu wanjye yikundira igifuri. Madamu wanjye ijambo namubwira madamu wanjye ndagukunda abagushinja ngo urindaya ntabwo urindaya wikundira inzoka. Uyu mugabo witwa SKY2 kunda kwita ngo wabagahe busanzwe yitwa Timote ahirwa gusenga akaba abantu benshi baramumenye kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yamenyekanye anacuruza imyenda. Yasezeranye rero n'uyu mugore ku itariki ya 20 Mutarama 2022 akaba ari umugabo ubana n'uyu mugore bafitanye n'abana babiri. Ahamya ko imbuga nkoranyambaga arizo zamugobotse ngo zimukuraho mwami yakuye busyete nyuma yo kuba yarari mu buzima bubi yakuriyemo aho ngo yakoraga akazi ko kwambika abastari benshi ba hano mu Rwanda harimo nk'abo yambitse nka Jay Polly ari nawe wamumenyekanishije Butera Knowless ndetse n'umugabo we Clement Bruce Melody n'abandi batandukanye ariho yagiye akura amafaranga yagiye amufasha mu buzima busanzwe. Kuri ubu rero asigaye akora ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku muyoboro wa YouTube akundwa n'abantu benshi kubera amagambo ye akunda gusetsa abantu. Uyu mugore we rero Sandrine bafitanye abana babiri ngo bakaba bafite n'inzu yabo bubatse aho batuye i Gasanze. Umugabo wanjye turumvikana nta kibazo kandi nta n'izibana zitakumanya amahembe narabikubwiye wowe n'abana bacu rero abavuga bazavuge bazavuga